Die wedstryde bly oor by die 2024 NMI Toyota Noord-Suid Rugby toernooi, regstreeks vanaf die hoofveld van Afrikaanse Hoërseunskool in Pretoria. En die volgende kragmeting, die is tussen Paul Roos Gimnasium uit Stellenbosch se wêreld. En hulle kom te staan teen een van die Pretoriaanse spanne in Waterkloof. En 'n groot toets vir hierdie Waterkloofspan. Hulle was baas in hulle eerste kragmeting by hierdie toernooi teen die span van Durbanville met 27 punte teenoor 19. Maar Riley Norton en sy Paul Roos span behoort 'n perd van 'n hele ander kleur te wees in 'n groot toets vir die Kloofies hier op hulle buurskool Afrikaanse Hoërseunskool se halfveld. Riley Norton, die kaptein van Paul Roos Gimnasium, man wat verlede jaar reeds die SA skole trui oor sy kop getrek het en ook die SA skole cricketspan verteenwoordig het. Dit in sy graad 11 jaar, wat 'n merkwaardige prestasie vir die slot en kaptein van die Paul Roos Gimnasium. Paul Roos natuurlik, een van die oudste skole in Suid-Afrika, die 12de oudste om presies te wees. Gestig in 1866 met die lese Semper Splendidor of terwyl Always Brighter in Waterkloof. Sy heel agter Ronan Bastiaanse wat die spel onderweg kry. Goed ingeneem van die afskop deur die agste man Ruben Creer. Ongerust op, hy sal inklim spel lewer. Solank hy op die veld is, Adib Borain, die skramskakel van Paul Roos. Nog 'n geweldige talentvolle speler. Mooi ingeneem deur die vleuel, Jaden Badenhorst. Die teendryf van Paul Roos Gimnasium. Ons sien nie so byna vir Waterkloof, maar as Gert Kemp wat gestraf word. En die eerste strafskop in hierdie kragmeting behoort aan Waterkloof. En man wat saam met my in die kommentaarhok sit, hy het absoluut geen bekendstelling nodig nie. Ou bekende hier op Supersport en Supersport Schools, Kennedy Tsumba. Paul Roos Gimnasium, een van die spanne wat gewys het dat hulle saam met die voorstes gaan gesels hierdie jaar. Yeah, definitely a side that is worth the watch, as you'd say, and this is a good steady start here by the local home side anyway, which is Waterkloof. Prinsloo, Franco Cronje, uitgegee daar in die middelveld, groot kontak. Stadig besit vir Waterkloof, die voorspelers wat omvou en hulle gebruik daar 'n klein kantjie. Steeds aan die steelkant, Cronje plaas hom op die regtervoet. Goeie skop deur Franco Cronje. Baie goeie spel ook aan die kant van Paul Roos. Hier hulle loskakel Joshua Dumpy sou hom gerus op. Ek ken Kennedy voor die wedstryd gesels en hy is een van die uitblinkers by hierdie NMI Toyota Noord-Suid toernooi. Yeah, definitely one of the standout fly-offs of this tournament. He's going to be going up against Francois Cronje, who's also got a lot of experience, played a great season last year. Very influential in terms of what Waterkloof did, being able to get to that Noordvol semi-final. He's a good playmaker, he is Cronje. Goeie lyn staan besit vir Paul Roos. Franco Cronje, hy staan nie 'n tyd terug ook op die verdediging, nie die loskakel van Waterkloof. Van der Gane in die agterlyn vir Paul Roos. Samuel Badenhorst, hy is baie gevaarlik. Keenan Stoffels, dit gaan keerkos. Sprankelende spel, Paul Roos Gimnasium. En binne 3 minute die eerste punte op die tellbord. Yeah, he's the last person you want to get the ball to, is Stoffels. Small in dementia, but in speed and just execution, he is absolutely brilliant. 7th player of note he is. And they just gave him a little bit too much space there, did Waterkloof. And he was able to just almost canter in, scoring the first try of this game, just after 3 minutes. And this is a good start here by Paul Roos. Waterkloof aanvanklik
Baie balbesit na die eerste 2,5 minute. Die eerste kans wat Paul Roos het, maak hulle 'n voltal van 7 punte. Met Joshua Dampies wat die vir 5 skop byvoeg. Yeah, Paul Roos's coach, Corne Ace, would be thrilled with that start, and it's always a good marker that you were able to just bank in the try as they pass here the overload. Good spreading of the ball, and that quick man right in for the first try. Paul Roos natuurlik in hulle eerste kragmeting afgereken met die tuisspan Afrikaanse Hoërseunskool met 30 punte teenoor 25. Waterkloof met besit nou binne die kwartgebied, maar is omgekeerde besit vir Paul Roos en is Keenan Stoffels. Oftewel Adi Boerijn wat vir hom veld afskop. Skop is net so goed soos dat hy gejaag word. Maar 'n strafskop aan Waterkloof vir 'n gevaarlike duikslag. Yeah, the referee just pinning out just almost a high tackle, and it's an important area for all teams to observe. And just take note as Waterkloof just nudges it towards the halfway mark. Reaksie word natuurlik aan die gebring te danke aan SuperSport Schools. Toyota Noord-Suid rugby toernooi vandag op kanale 211 en ook 216 op SuperSport Schools. Ook op die SuperSport Schools 'n toepassing en 'n Waterkloof wat losbars. Van haar die rolmaal beweging af. Het lyk na Janse van Vuren. Prinsloo. Weer balverspreiding deur die buksie van Waterkloof. Michael Prinsloo. Nou gerust op vir Marco Kok. Hy sal nie 'n tyd terug staan vir hierdie Paul Roos voorspelers nie. Goeie aangee deur Croniera. Spasie in die oorkant. Waterkloof gaan gelyk maak. Of 'n kans hier om gelyk te maak. En wat 'n fantastiese loop hier. Dit het gelyk na Jaden Badenhorst. Ons sal weer moet kyk of ons die nommer sien. Maar Jan Mollense en Kobus van Dijk, hulle sal baie tevrede voel. Yeah, they'll definitely enjoy that, and that was great play there by both backs and forwards. Just being able to just get the ball out wide. And yeah, it just seems like it was Badenhorst. Look at the bump. Yeah, Ruan. Ronan Bastiaan se die heel agter wat daar oorgebars sit en is hy wat ook die vir 5 skop gaan waarneem met 'n kans om sake gelyk te maak. Die 2024 Noord-Suid rugby toernooi Kennedy Tsimba sal vir altyd onthou word as die toernooi waar Grey College verslaan is deur JP High School for Boys. En dit was Grey College wat ook in die eerste 4 minute reeds punte aangeteken het in daardie kragmeting. Met 'n pragtige 3 in die linkerkant stoek. Maar vandaar was dit die manne van Kensington wat oorgeneem het en kan Waterkloof vandag hier dieselfde vermag. Bastiaanse, hy maak geen fout nie. You've got to feel that Waterkloof is going to get some inspiration from that performance last night by JP High for school boys. And this is a good start. They've been able to just get over the try line. And the score is locked up at 7 points all. Joshua Dampies. Sy afskop is diep. Veiligheid eerste vir Waterkloof. Hulle skop vir hom veld af. Hierdie kan gevaarlik wees. Paul Roos baie gevaarlik op die teenaanval. En is Ruben Creer. En daar die loopie van die agste man. Die hoendervlerkie uitgee. Hy laaste aangee, die is vorentoe. Just slightly forward that ball went. And Paul Roos seemed to be almost on their way to the try line. Had a good 3v2 overlap. As the coaches and the impact players just watching very eagerly. Also waiting for their turn to grace this wonderful platform. Kennedy, maar die gevaarligte, die brand vinnig en vroeg hier vir Waterkloof. Die manier hoe Paul Roos so maklik spasie vind en haar die man oorbewerkstellig op hierdie stadium. John Gous, Roan Jacobs en Jedri Swart, die voorry vir Waterkloof. Hulle kom te staan teen Ollie Reed, Altus Rabe en Lutwa Mbalisane.
aan die kant van Paul Roos. Cronje, daar die geleerde regtervoet van hom. En is 'n goeie duikslag. Aan die kant van Waterkloof. Daar's baie spasie tussen die Waterkloof verdedigers op hierdie stadium. Goeie duikslag deur Marco Kok. So agter die rug verbly Samuel Badenhorst. Hy was briljant in die Paul Roos sege oor Afrikaanse Hoër Seunskool. Riley Norton. Hy het sy gereelde slotmaat Trispie Schoeman verloor. As gevolg van dissiplinêre redes. Skramskakel Borein, Badenhorst, pragtige aangee. Samuel Badenhorst verstaan spasie. En hy maak seker dat hy die Paul Roos spelers blootstel na die spasie. Nog 3 Waterkloof verdedigers wat ingetrek word aan die steelkant. Pragtige aftrap. Dis beter verdediging aan die kant van Waterkloof, maar hulle staan die strafskop af. Just a quick tap there by Paul Roos to try just capitalize on a bit of momentum, but the referee wasn't satisfied by the position it was taken from. It just gives them an opportunity to just nudge the ball into the corner, and this is the first line out that presents itself in the 22 for Paul Roos. It's going to be interesting to see what variation, as most sides have had to just add a bit of variation the second day here. It looks like it's a 4+1. Ja, en hy foutjie gemaak. Is nie reg het met die lyn staan ingegooi nie. Dis Waterkloof wat kan asem skep. Hulle het 'n kans om te ontsnap hier van hulle uitdoelgebied. Yeah, referee just asking them about the 2 options of a line out or a scrum. As we look at it, Altus Rabi with the throw in here. Yeah, correct. He absolutely had to reach out so far to his right-hand side. It had to be skew. Na hierdie kragmeting slegs 2 wedstryde oor by die 2024 NMI Toyota Noord-Suid rugby toernooi. Dit was weer een vir die boeke. Vanaand se hoofwedstryd, die gasheer Afrikaanse Hoër Seunskool teen Stellenberg. Dit beloof ook om 'n thriller te wees. Ja, wat veld afskop Matthew Seymour kry in die hande. Hy begin dadelik met 'n teenaanval. Seymour word uit die aarde geduik. Fantastiese duikslag. Hy het daarin gevoel Matthew Seymour. Maar hier's manne oor aan die buitekant. Riley Norton kan hy hom deur die hande kry. En Waterkloof by die afbreekpunte red hulle self op hierdie stadium. Yeah, that was a massive hit on Matthew Seymour, who was just almost just setting it up by running across and drifting, and this kick for the touchline isn't quite successful from Cronje. Dumpies decides to just dot it down and opt for the 22 kickback. But if we could have another look at that, that was a massive hit on the Paul Roos fullback. Just showing you that North and South physicality is nothing to play around with. Ja, as jy greep wil sien in die woordeboek van 'n harde duikslag, dan is dit min of meer die duikslag op Matthew Seymour. Cronje. Hy skop aan 2 Paul Roos spelers vas. Yeah, and a knock on there. And it's an area that you feel that Franco Cronje just struggles a bit, especially when he's got pressure on him. He tends to either slice his ball or doesn't get good contact on his ball. And that's where Paul Roos were able to just put pressure and close it down there. Die Argentynse sokkerrem hier by die rugby. Yeah. En pragtige laatmiddag hier in Pretoria. Yeah, it's been a great tournament, hasn't it? Excellent rugby and just the great vibe. And it's always enjoyable walking around, meeting some of the rugby family community that has become so strong in South Africa. Hier in die diskant, Gert Kemp, hy dra die nommer 7 trui.
Sy pa, Bles Kemp, het ook vir Paul Roos se eerste rugby span gespeel. Hy was ook 'n lid van haar C4-ende Paul Roos 7 span in 2023. Hallo oppositie. Hy die pad gevee. Die Boerijn, bal in hand. Een van die groot planmakers in hierdie Paul Roos span. Skool wat so keer of wat reeds van naam verander het, gestig in 1866 as Stellenbosch Gymnasium. 1910 verander na Stellenbosch Boys High School. En toe uiteindelik in 1946 vernoem na die Paul Roos of na die Springbok kaptein. Waar die eerste oorseese toer Paul Roos. Maar nou, in die kwartgebied, Joshua Dampies. Dampies in die doellyn. Nee, hy is net kort. Hy was aanvanklik opgehou deur die Waterkloof verdedigers. Boerijn, Mbaliswana, sekerlik gaan hy nie gekeer word nie. En dis Mbalisane, Lukwa Mbalisane, wat oor was vir Paul Roos se tweede 3. Yeah, that's his second try of this tournament. He's able to just dot down the big, burly, tight-head prop who's always looking for action, always wants the ball in hand. And after a brilliant snipe there by Joshua Dampies to set this whole phase up, yeah, he had almost an easy angle and just drifted through, and there he dotted it down. Good try there by the tight-head prop. Ja, ons het gesels oor die talentvolle Joshua Dampies. Hy kry weer 'n kansie met sy tweede doelskop in hierdie kragmeting. Maar dis die pres wat hy na die verdediging van Waterkloof geslaan het, wat vir Lutwa Mbalisane die geleentheid gegee het om oor te bars. En Dampies, wat wys hy's ook maar net mens. He is human and just didn't seem to strike that ball. You could just hear from the sound up here as spectators have gathered, obviously to support friends and family. And obviously old boys have always made it quite a point to put this on their calendar to come through. It's been a great turnout. Cronje se afskop. Nie oombliklik bemeester deur Paul Roos Gymnasium nie. Dis Franco Cronje. Lang aangee, Bastiaanse. Hy soek na spasie aan die oorkant van die veld. En soos 'n vlakkas sit Dennis Obi agterna. Goeie spel deur die linkervleuel van Waterkloof, Dennis Obi. Boerijn na Kemp. Hy wil aan sy spore gestuit, Gert Kemp. En is dat die Boerijn. Maar duur onder in die loskram. Loop al. Met die regtervoet. Maar dis Ronan Bastiaanse. Goeie spel deur die heel agter van Paul Roos, maar hy gaan die bal nie uitskop nie. En is Kemp. En die Waterkloof verdedigers. Gert Kemp, hy hardloop so 'n boog. Marco Kok. Gesê hou gerus dop die agste man van Waterkloof. Goeie spel deur Roan Jacobs op die verdediging vir Waterkloof. Dampies op die voordeellyn. Nou Dampies met so 'n rolskoppie. Bastiaanse wat pragtig bemeester. Hy kry weg na Mich Prinsloo. En die wip van die bal. Bevoordeel vir Prinsloo en sy span. Goeie spel Waterkloof. Hulle staan nie 'n tyd terug op hierdie stadium vir Paul Roos nie. En beeld daar met die verblyftoetjie Ian Campbell McKechie. Man wat al diep spore getrap het in skole rugby. Ook 'n groot kenner van 'n sewes. Baie al gewerk saam met die Matie sewe span ook Ian Campbell McKechie. Van die assistente afrigters, die hulpafrigters van Cornelius. Jaker, Roan Jacobs.
Word hy afgeneem deur Melanie Erasmus aan die kant van Paul Roos en spasie nou vir Keenan Stoffels. Ons het gesien hoe gevaarlik hy is. Steekskoppie deur Stoffels. Weer goeie spel deur Ronan Bastiaanse. Afgeneem deur Samuel Badenhorst. Brein, hierdie Paul Roos span is so gevaarlik van omgekeerde besit. Dampies, manne oor aan die buitekant. En is Matthew Seymour, hy voel dalk nog aan die vorige duikslag. Nie die beste aangee van Dennis Obi nie. Good attacking play by Paul Roos. Just rather unfortunate that Matthew Klein had a huge overlap, almost a 4-on-1, but just didn't release the ball in time. Almost just got tackled before he decided to make that pass. Again, Kemp has been industrious so far, carry the ball well. Look at the distribution here by Dumpies, and that's where Klein could have let it go early, and he just almost forced the ball to go in frontwards and made it really difficult to be gathered in there. It was where the slight knock-on was. There's another substitution being made here for Paul Roos, as the score sits at 12 points to 7 in favor of Paul Roos' side. Vladerkloof have given a great effort so far. After 20 minutes that have gone, they really have defended well, and any chances they've got of advancing or scoring on the board, they've taken. And that's exactly what they need, that drive to be able to just be in the game, stay in touch, and later on in the game, that's where they can perhaps look to really, put it on the hammer for themselves to try and get closer to Paul Roos. Ja, dat is Christian Colby wat op die veldjie, maar daar word dan afgeduik op een van die Paul Roos spelers op die grond. Always a contentious issue that, in terms of players just can't keep on their feet the moment they see a player on the ground. It's almost like they're being pulled in by a vortex, as they haven't been able to clear into touch, have they, Paul Roos? Bastiaanse met die linkervoet. En hy skop hom ongelukkig net te ver. Bedrewe met beide voete, Ronan Bastiaanse. Both using both sides to be able to clear is a skill. If you're just able to kick off both feet, and that's something that a number of players have shown us all tournament long. Wat hulle aan die gang kry. Deur die middel. Hulle hoef nie links te skil nie, hulle hoef nie regs te skil nie, hulle gaan sommer deur die middel. Own players there, own players. Dis hulle self wat daardie losgemaal laat val. Kemp. Hy boener weer daar in die kontak in Ollie Reed. Voorspelers wat omvou, Marco Kok. Hy speel 'n reuse wedstryd vir Waterkloof, die 8ste man. Keenan Stoffels met daardie enkelbreek trappe van hom. Hierdie keer was dit egter amper sy enkel wat gebreek het. Nou so 'n bietjie slordig gespel aan die kant van Paul Roos. Moenie skree nie. 8ste man Ruben Kreer. 5-6 meter wat hy vorder, weer Marco Kok. Hy sit daar duiwel by die afbreekpunte, hierdie 8ste man. Is goeie spel deur Waterkloof, maar Kennedy Tsimba, hierdie telling kon al veel groter gewees het, maar Marco Kok, by die afbreekpunte domineer hy op hierdie stadium. Yeah, he definitely is dominating, and he's identified every little breakdown, and if there's a little bit of a chink of an armor to get in there, he's been able to just get in there. The ref has continued to reward him because he's seen that his technique is pretty good, and once you do that, you start getting a good rapport with the referee, and you can start capitalizing. But it's been an outstanding play by the young man. Ja, Jonk en Oud natuurlik vandag hier by Afrikaanse Hoërseunskool in Pretoria. Terugkom na daai boodskap van die skoolhoof van JP High School for Boys. Die boodskap noem hy ook die heel eerste oproep wat hy ontvang het
na die wen was van meneer Bram van Wyk, die skoolhoof van Grey College, wat hom geluk gewens het met die besonderse prestasie van sy skool se eerste rugby span. En dit, Kennedy Tsimba, is waarom skole rugby in Suid-Afrika so spesiaal is. Yeah, it is absolutely special, and there are a whole lot of stories that are intertwining within all of these games, and it's always important that we try to highlight them. And I think a great platform as SuperSport Schools is the best to be able to do that. That's backwards. Samuel Barnard wat agter die verloor het. Waterkloof die besit omgekeer. Nee. Ja, natuurlik na afloop van hierdie Noord-Suid toernooi. So sien dat daar die al net doodgedruk word in die doelgebied deur Waterkloof. Dan beweeg SuperSport Schools ook aan na al die paastoernooie. Toernooie by St. John's Keys, St. Stithians en Kearsley College. So 'n baie regstreekse sport op pad hier oor paastyd. Ook hier by Hill Soccer toernooi vanuit die Weskaap. Weer Marco Kok, wie dan nou anders? Michael Prinsloo wat vinnig gespeel het vir Waterkloof. Doen goed om die bal te beskerm. Dennis Obi. Jean Gous met bal in aan. Prinsloo wat so rondloer, besluit om na regs te speel. Binne die halfgebied van Paul Roos vir die eerste keer in 'n wyle. Cronje, die agste man van Waterkloof. Yeah, Marco Kok, well-deserved try, and that's a young man who... No hands there, no there. Man met weggerol daar. Gerrit van Vieren. Prinsloo, Cronje, Marco Kok, sterke derde hy wil die agste man. Is hy en Samuel Barnard saam oor die doellyn. Hierdie binne center. Of a tournament like this, that it's early on the season, you're able to just, look carefully at some of your work-ons, and well, I'm sure JP won't have many work-ons after the result of last night, but a lot of these sides are going to go forward with the season in good spirits. Danny van Skalkwyk, Gary Botha en Faf de Klerk van die oudleerders van Waterkloof wat 'n groot impak gemaak het op die rugbyvelde van Suid-Afrika. Janse van Rensburg, nog een van haar spelers. Hulle sal heel wat gelukkiger voel as so 20 minute gelede toe die telling op 40-7 gestaan het in die guns van Paul Roos. 2 onverdoelde drie later. 40-17. Yeah, if I'm not mistaken, PSP's also... No. Crouch! Yeah. Yeah, if I'm not mistaken, he is from Muffies, right? Ja. Goed herstel, Kennedy Tsimba. Yeah, Stedman Gans also, I think, Waterkloof, old boy. Steekskoppie. Wat spasie vind en die wip van die bal in die guns van Waterkloof. 3 onbeantwoorde drie. En weer daar die man Dennis Obi, hy het baie vaart. En hy pluk die bal daar in die lug. Yeah, they say if you don't take your opportunities, you'll kick. That he just made sure that he was in the right space at the right time. Yeah, that bounced right into his hands. Obi able to regather and just crack on the pace. And there he was gone. And he dots down for his second try of the game. Ja, en 40-7 het nou verander na 40-24. Die tweede helfte sal die span van Waterkloof manne moed gee vir die res van 2024. Glimlagte op die gesigte nou ook van die toeskouers. Ons nog 4,5 minute se speeltyd oor. Diep ingeskop. Cronje, Paul Roos wat aan by kry, so dit sal Waterkloof se ingooi by die lyn staan wees. Yeah, Waterkloof, we're going to have to re-look at that exit option as we look at the 2 points that were added from that converted OB try. And Cronje is going to have to just work, perhaps to look to play the forward, set it up, and get a better angle and less pressure on him to get a better exit, because they're going to get stuck
within their 22 area going forward. Cronje. En die handheid tref hy die bal nie vandag. So skoon soos wat hy sou wou nie. Ruben Creer. Ook 'n goeie wedstryd hierdie pop. Matthew Seymour na Keenan Stoffels. Hy's baie gevaarlik. Hy trek Stoffels. Fantastiese duikslag. Yeah, Stoffels just get... Crouch. Fine. Set. So 2 minute wat oorbly. Lei op. Prinsloo na Cronje. Hulle probeer spasie aan die buitekant vind. Van Aswegen kry sy aangee weg en na trek Dennis Obi. Steekskoppie en hy sit self agterna. En dis Waterkloof wat wel in die hande kry. Fantastiese poging met die Pretoria se span. Hier in die tweede helfte Prinsloo wat vinnig speel. Wat oppik van sy tone. Prinsloo gaan krap. Franco Cronje word plat getrek, so 6 meter van die Paulroos doellyn. Ja, genoegsame voordeel nie. Paulroos het nie 10 meter teruggeval nie. Yeah, very animated are the coaching staff of Waterkloof, and so well they should be, because Waterkloof have been absolutely spectacular. In this last quarter of this half, they've been brilliant in terms of what they've done. En as Gous, kop onderste bo, Boenery vorentoe. Prinsloo. Knock on, offside. Ja, dan ongelukkig. Lei die bewegingsgebreek. Word daar vinnig gespeel. Hierdie Paulroos span is avontuurlustig. Lang aangee. Goeie duikslag. Strafskop Waterkloof. Middag. Ja, hy's so 'n bietjie gevoel ook ewe skielik in hierdie kragmeting. Nie vir 'n oomblik gaan lê nie. En so, en dis Rene wat loei vir die einde van hierdie wedstryd. Is dit Paulroos wat hulle keer gaan moet ken om nie 'n 4-3 in hierdie tweede helfte af te staan nie. Tydsberekening daar by die lyn staan, nie na wens nie, maar vryskop. Die behoort aan Waterkloof. 5 meter van die Paulroos doellyn. Kok. 2 meter kort word hy gestuit. Strafskop Paulroos Gimnasium, vasgehou op die grond. En Seymour wat vinnig speel. Sien as baie spasie vir sy strafskop. Jag vir hom by die kantlyn uit. Steeds nie die einde van die kragmeting nie. Yeah, it's a game that has really been a game of 2 halves here. Waterkloof have definitely taken this second half, and they've been very impressive. And just the effort and that fighting spirit, and that's something I've always admired about this Waterkloof side. And over the number of years that we've been able to have do these games, they've always had that fighting spirit, and it's going to be put to the test once again. Seymour in die middelveld, Gerrit van Vuren. 2-3 meter wat hy vorentoe dryf. Kort aangee, pragtige lyn. Matthew Klein aan die buitekant, Keenan Stoffels. Goeie lakwerk deur Cody Binneman. Op die voorvoet, weer Gerrit van Vuren. Nou opgetel deur Kemp, hy's net kort. Stadige bal en Maralabera oor die doellyn. En Paulroos vir die laaste sê gaan hê hier op die hoofveld vanaf iets. Yeah, and there's the coach smiling and clapping. He's showing ovation that his side was able to just absorb the pressure that was being put on there by Waterkloof just a couple of seconds ago in their own 22, and for them to just break away and
be able to get through some of the defenders of Waterkloof and be able to just pick up and score the try around that ruck. They've done well here. There was the pickup just around the corner. And it looks like it was a reserve tight head prop that was able to dot it down, as this is the last kick of the game. Paul Roos have been good value for their win. They add to those extra 2 points. Ja, Paul Roos Gymnasium het nog 'n goeie vertoning by die NMI Toyota Noord-Suid toernooi. Die eindtelling in hierdie kragmeting 47 punte teenoor 24. Maar 'n woord van lof van hierdie Waterkloofspan, nie vir 'n oomblik gaan lê nie. Die rustydtelling was 19-7 in die guns van Paul Roos Gymnasium. En 'n blitskrieg vroeg na die tweede helfte met 3 verdoelde drieë het daardie telling laat aanskuif na 40 punte teenoor 7. Waterkloof weer teruggeveg en 'n pragtig vertoning na die tweede helfte van die tweede helfte. Maar die eindtelling dan Paul Roos Gymnasium 47, Waterkloof 24. NMI Toyota, your ultimate destination for all your Toyota needs. Selling, buying, in need of Toyota genuine parts, or simply servicing your Toyota. Make NMI Toyota your top choice. Our nationwide dealer network is committed in offering service excellence and customer satisfaction. Choose NMI Toyota, where excellence meets automotive passion. Proud sponsor of the North-South Rugby Tournament.